من هم أهل الله فيهم. Maka bertanyalah para sahabat, wahai Rasulullah, siapa itu ahlullah di antara manusia? فقال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Al-Quran ialah orang-orang pilihan Allah, keluarga Allah dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. ليس أهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن وحسب وإنما الذين يحفظون ويحافظون. Bukan ahlul Quran itu orang yang sekedar menghafal saja lalu setelah itu tidak ada lagi, tapi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan juga mengajarkan dan mengeluarkan hafalan-hafalan Al-Quran mereka. هم الذين يتعلمون ويعلمون. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. خير الناس وأفضل الناس وأرقى الناس وأعلى الناس منزلة عند رب الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمون القرآن. Maka orang-orang terbaik, manusia yang paling unggul, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, merekalah ahlul Quran yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. من فضائل أهل القرآن في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يقال لصاحب القرآن وليس لقارئ القرآن وليس كل قارئ صاحب للقرآن الكريم. Dan di antara keutamaan dari ahlul Quran, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak akan dikatakan kepada sahibil Quran, sahib, bukan sekedar qari'il Quran, bukan pembaca Quran saja, bukan sekedar pembaca, karena semua pembaca tidak termasuk sahib, tapi semua sahib bisa termasuk, tentu saja termasuk pembaca. Dikatakan kepada mereka, bacalah dan naiklah dalam surga, karena sungguh manzilahmu atau kedudukanmu, tempatmu di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca. ولذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لقرائه وإنما قال شفيعا لأصحابه. Maka dari itu di hadis yang lain Nabi juga mengatakan, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahibi, kepada sahabatnya, bukan hanya sekadar kepada pembacanya. ولذلك قال لأصحابه لأن الصاحب ليس كالقارئ وإنما الصاحب هو الذي يرى القرآن في أقواله وأفعاله وأحواله. Maka itulah sahabat Al-Quran, bukan sekadar pembaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang terlihat pada dirinya Al-Quran dari ucapannya dan juga dari perbuatannya. نبينا صلى الله عليه وسلم لما بدأ بدعوة الناس إلى رب الناس بدأها بالقرآن الكريم. Ketika Nabi SAW memulai dakwahnya di tengah manusia, maka beliau memulai dakwahnya dengan Al-Quran. فالقرآن هو فاتح القلوب. Karena Al-Quran adalah pembuka hati. هو ملين القلوب القاسية. Al-Quran adalah pelembut hati yang keras. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل القرآن على قلبه القاسي Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika turun Al-Quran kepada hatinya yang keras, تفجرت فيه ينابيع الإيمان. maka kemudian terbelah hatinya dan muncullah keimanan. وازداد إيمانا حتى صار له خطان أسودان تحت عينيه من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى.
terpancar keimanannya yang begitu besar sampai pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat pada matanya bengkak dan menghitam karena begitu banyaknya menangisnya beliau ketika membaca Al-Quran. Al-Quran ya kiram yarfa'u syaqa'a wa Al-Quran itu akan menghilangkan kegalauan dan mendatangkan kesembuhan. Allah Azza wa Jalla yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Taha wa fi lughati Ak wa hiya lughatun min lughati al-Arab yani ya habibi ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litat'ab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Taha, dan kata beliau di antara maknanya adalah wahai kekasihku, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, Quran kepadamu agar kamu menjadi susah, agar kamu menjadi lelah. Ahlul Quran hum Ahlul Quran mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. لأنهم يخلصون للقرآن الكريم فلا يطلبون به سمعة ولا شهرة. Karena mereka fokus untuk Al-Quran, bukan untuk mengejar yang namanya ketenaran dan juga mengejar pujian. فأول صفة من صفات أهل القرآن الإخلاص لله تبارك وتعالى. Maka sifat pertama dari Ahlul Quran adalah ikhlas. ثاني صفة العمل. Dan yang kedua adalah beramal dengan Al-Quran. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan benar-benar membacanya. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق التلاوة أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يعمل به وألا يغير أو يحرف الكلمة عن مواضعه. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan haqqa tilawati, benar-benar membacanya dengan sebenar-benarnya, maknanya adalah menetapkan apa yang diharamkan oleh Allah, menetapkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga tidak merubah sedikit pun apa yang terdapat di dalam Al-Quran, bahkan satu huruf. ثم قال وأن يقرأه كما أنزله الله. Dan mereka yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran itu sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran tersebut. ثالث صفة من صفات أهل القرآن حسن الخلق. Dan sifat yang ketiga dari Ahlul Quran adalah akhlak yang indah. لأن القرآن هو المدرسة التي تربوا فيها. Karena Al-Quran adalah di mana dia terdidik dengan akhlak yang baik. فصفاتهم فيها رحمة ولين وصبر ولطف ورفق. Maka sifat-sifat mereka sebagaimana dalam Al-Quran adalah sifat rahmat, sifat kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan sebagainya. من صفات أهل القرآن أنهم أهل صلة بالقرآن الكريم. Dan di antara sifat dari Ahlul Quran adalah mereka adalah orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Al-Quran. فلا يقرؤون القرآن في وقت شغلهم وإنما في كل أحوالهم. Dia tidak membaca Al-Quran di waktu sibuknya, tapi mereka membaca Al-Quran di setiap waktunya. يجدون ويجتهدون في حفظ كلام الله تبارك وتعالى لأنهم يعلمون أنهم إذا حفظوا آية رفعوا بها درجة في الجنة. Dan mereka bersusah payah dan bermujahadah untuk menghafalkan Al-Quran, karena dia tahu ketika dia menghafal satu ayat Al-Quran saja itu akan membuat dia naik satu tingkat di dalam surga kelak di akhirat. من صفات أهل القرآن التواضع. Dan di antara sifat Ahlul Quran adalah tawadhu, rendah hati. فالأهل القرآن يزيدهم خضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى ولا يزيدهم تكبرا وتفاخرا بالحفظ وغيره. Maka Al-Quran akan membuatnya menjadi orang yang semakin tawadhu, rendah hati, tunduk dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Bukan justru Al-Quran menambahkan kesombongan padanya karena dia menghafal, karena dia hafiz dan sebagainya. حتى نكون من أهل القرآن يا كرام علينا أن نحسن الصلة بالقرآن الكريم. Agar kita menjadi Ahlul Quran jamaah sekalian, maka hendaklah kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. وذلك بتلاوته تلاوة يومية. Yaitu
yaitu dengan yang pertama membaca Al-Qur'an di setiap hari. فلا تغيب شمس يوم إلا وقد قرأنا الورد اليومي من القرآن الكريم. Maka jangan sampai satu hari berlalu kecuali kita telah menyelesaikan bagian atau jatah bacaan Al-Qur'an kita. وتنوي بهذا الورد أن يكون شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك من صحة، على ما أنعم عليك من مال، على ما أنعم عليك من عقل، على ما أنعم عليك من ولد، على ما أنعم عليك من سائر النعم التي أنت تعلمها وتجهلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Dan niatkan dengan bacaan Quran kita yang setiap hari itu, niatkan bahwa itu adalah tanda atau lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak, nikmat akal, pikiran, dan semua nikmat-nikmat yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mau hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian lakukan. حتى نكون من أهل القرآن يا كرام علينا أن نحاول أن نحفظ القرآن ولو آية كل يوم. Dan di antara cara untuk kita bisa menjadi ahli Al-Quran adalah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari. فلا تلقى الله عز وجل إلا وفي صدرك شيء من القرآن الكريم. Maka jangan sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Al-Qur'an di dalam hati kita sama sekali. Maka bertemulah dengan Allah walaupun beberapa ayat saja di dalam hati kita. وإذا لقيت ربك وفي صدرك شيء من القرآن أكرمك بما معك من القرآن الكريم. Dan jika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita dan dalam diri kita terdapat hafalan Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakan kita sesuai dengan kadar Al-Quran yang ada pada diri kita. حتى نكون من أهل القرآن يا كرام علينا أن نفهم ونتدبر ونتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. Dan di antara untuk bisa kita menjadi ahli Al-Quran adalah dengan memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan merenungi Al-Quran. فلا يكن همنا أو هم أحدنا آخر السورة. Maka jangan sampai ketika kita baca Quran yang kita tuju adalah akhir surat saja supaya cepat selesai. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يكن هم أحدكم آخر السورة وإنما عليك أن تفكر فيما تقرأ وأن تعمل بما تقرأ وأن تدعو إلى الآداب التي أخرجتها وإلى الرسائل التي استنبطتها من الآيات التي تقرأها عليك أن تدعو بها إلى الله عز وجل. Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan tujuan kalian akhir surat, tapi jadikan tujuan kalian adalah memahami apa yang engkau baca untuk kemudian mengamalkan apa yang engkau baca dalam kehidupan sehari-hari. عليك إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فعليك أن تعمل بالقرآن بأوامره ونواهيه. Dan di antara cara untuk menjadi ahli Al-Quran adalah dengan mengamalkan Al-Quran, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran. إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فعليك أن تحرص على أن تجعل أسرتك أسرة قرآنية حافظة ومحافظة وليست مجرد حافظة للقرآن الكريم. Dan di antara juga ciri-ciri orang yang menjadi ahli Al-Quran adalah dia tidak mencukupkan Al-Quran pada dirinya, tapi dia juga berusaha untuk menjadikan keluarganya adalah keluarga Al-Quran, keluarga yang senantiasa menjaga dan berhubungan baik dengan Al-Quran. وألا تأمر أولادك بالحفظ وأنت بلا حفظ فعليك أن تحاول أن تحفظ. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم. Kata beliau, jangan sampai kita suruh dan tekankan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, namun kita sendiri tidak punya hafalan sedikit pun. Maka dari itu harus kita juga berusaha dari pribadi kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara kami yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran,
maka dia meninggi dan juga meningkat derajatnya di sisi kami. فاحرص على أن تحفظ القرآن وتحفظ أولادك القرآن ولا تلقى الله عز وجل إلا وخلفك ولد يرتل. Maka hendaklah kita menghafal Al-Quran dan juga memotivasi anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran, dan jangan sekali-kali kita bertemu dengan Allah kecuali di belakang kita ada anak-anak kita yang ikut dengan kita membaca Al-Quran. حتى نكون من أهل القرآن علينا أن نتحلى بأخلاق القرآن ونتخلى عن الأخلاق المرذولة. Agar kita menjadi ahli Al-Quran, maka hendaklah kita berhias dengan akhlak-akhlak Al-Quran dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. فنظهر الصبر والرحمة والحلم والعطف وغيرها من صفات المسلم التي ينبغي أن يكون عليها. Hendaklah akhlak kasih sayang dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan toleransi, pengertian, dan semua akhlak-akhlak yang baik. ولا تنسى حتى تثبت على طريق القرآن الكريم أن تجدد النية مع كل آية من القرآن الكريم. Dan agar kemudian menjadi sesuatu yang bernilai, maka hendaklah kita perbarui niat kita di setiap ayat yang kita baca. وألا تقرأ القرآن إلا لله. Dan jangan sampai kita membaca Quran kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. لا للتباهي ولا للتفاخر ولا للتعاظم. Bukan untuk membangga-banggakan diri di hadapan yang lain, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan yang lain. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن يتعلمه ثلاثة. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang mempelajari Al-Quran ada 3 golongan. رجل يباهي به ورجل يستأكل به يباهي به يتفاخر بالقرآن الكريم ورجل يستأكل به أي يتعلم القرآن حتى يحصل على وظيفة وعلى راتب ويتكسب بالقرآن، يتاجر بالقرآن وليس يتاجر مع القرآن الكريم. ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله، فلا تكون الأول ولا الثاني، وإنما كونوا الرجل الأخير الذي يقرأ القرآن لله ويقرأ القرآن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran untuk berbangga-bangga saja di hadapan orang lain. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran untuk bisa mendapatkan harta dunia, mendapatkan jabatan. Dan yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi orang yang pertama dan yang kedua, tapi jadilah orang yang betul-betul membaca Al-Quran karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. أهل القرآن هم أهل الله. لماذا هم أهل الله؟ Nah, Ahlul Quran sekali lagi adalah Ahlullah. Kalau dalam terjemahan keluarga Allah. Kenapa disebut seperti itu? لأنهم لم يعطوا لله شيئا أعظم من قلوب عمروها بكلامه. Karena dia tidak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hati yang dipenuhi oleh Al-Quran. القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. Al-Quran dengannya Allah meninggikan derajat sebuah kaum, dan dengannya pula Allah menjatuhkan dan merendahkan sebuah kaum. يرفع الله به الحافظ الذي يعمل بما حفظ. Allah mengangkat orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang dihafalkan. الذي يقف عند حد الحرف وفقط وتجويده وتزيينه وتحسين الصوت به وإظهاره للناس. Bukan hanya sekadar orang yang membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid, kemudian membaca dengan suara yang bagus dan menunjukkannya dan memamerkannya kepada orang lain. فما كان لله فهو مقبول وما كان للناس فهو مردود. Apa yang dikerjakan untuk Allah, maka itulah yang diterima, dan apa yang dikerjakan untuk selain Allah, maka itu ditolak. فالله يكتب لك أجر الآية التي تقرأها لوجهه وحده. Maka Allah akan menuliskan pahala untukmu atas Al-Quran atau ayat yang engkau baca untuk Allah Subhanahu wa taala saja. أحد القراء العلماء الأئمة
كان قد قرأ سورة طه قبل منامه، قبل أن ينام يعني، سورة طه، ثم رأى رؤيا في نومه، رأى أن كل حرف من سورة طه مكتوب عليه 10 إلا آية واحدة ليس مكتوبا عليها شيء، لم يكتب عليها شيء، فسأل وقال: أين أجري في هذه الآية؟ أين أجري في هذه الآية؟ فسمع مناد ينادي ويقول: هذه الآية أنت لم تقرأها لله وإنما قرأتها للناس، ورفعت بها صوتك من أجل أن يراك الناس. Kata beliau, ada seorang ulama qari ahlul Quran yang membaca surah Toha sebelum dia tidur. Maka kemudian dalam tidurnya, setelah dia tidur, dia melihat mimpi, dan kemudian dia kabarkan kepadanya dalam mimpi tersebut bahwa semua surah Toha, semua huruf-hurufnya yang dia sudah baca dituliskan baginya setiap huruf 10 kebaikan, kecuali ada satu ayat. Semua ayat tertulis pahala baginya kecuali satu ayat. Maka dia pun bertanya, mana pahala saya untuk satu ayat ini? Maka dia pun mendengarkan suara bahwasanya ayat yang itu engkau baca dan membesarkan suaramu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk manusia. لا أقول لك بعد ذلك جدد النية عند كل مجلس من مجالس التلاوة، وإنما أقول لك ولنفسي فلنجدد النية عند كل آية نقرأها. Maka dari itu jemaah sekalian, kita katakan sekali lagi, perbaharui niat kita, ikhlaskan niat kita di setiap ayat yang kita baca, bukan di setiap majelis, di setiap kesempatan kita membaca Al-Quran, tapi di setiap ayat perbarui kembali niat-niat kita. واعلموا يا كرام أن من أدبه القرآن لم يزده الشرف إلا تواضعا ولا العلم إلا خشية. Dan Al-Quran itu tidak akan menambah kepada kita kecuali khusyuk dan juga amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ahlul Quran, yaitu ahlullah dan khassatuhu. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وإن كان عندكم سؤال فأسمعه إن شاء الله. أنا في آخر اليوم مع محاضرة طويلة، وهذه المحاضرة فوجئت بها قبيل المغرب، فسعدت بوجوهكم الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. Kata beliau, kita mencukupkan untuk kesempatan kali ini karena beliau juga baru mengisi daurah sepanjang hari dan didadak untuk mengisi di taklim sekarang, dan beliau mencukupkan dan memberikan kesempatan di antara kita siapa tahu ada yang mau bertanya. لذلك الأستاذ رئيس دعاني إلى هذه المحاضرة الطيبة والصلاة في هذا المسجد المبارك وهو نائم الآن. أنا لا أترجم. لا ترجمه يا شيخ. Terjem. Kata beliau, Ustaz Rais yang hadir bersama kita, yang memanggil beliau untuk hadir taklim di sini, ya beliau kemudian datang dan juga justru beliau yang tertidur. Barakallahu fikum, adhakallahu sinnakum. Nah, oke, ikhwan ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan langsung ajukan pertanyaan. Nah, maju gitu supaya dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uridu an as'alukum yakni awalan dari penjelasan Syekh minal kalam al-bahs Syekh, yakni ada 3 kata yang kemudian kami rangkum dalam pembahasan Ahlul Quran. Yang pertama disampaikan adalah
habis, kemudian yang kedua kata al-iqra, kemudian kata at-tilawah. Ma farqu hadzal kalam ya. Kemudian asal pertanyaan yang kedua, apa yang kemudian dari ciri-ciri dari Allah bahwasanya kita telah diakui sebagai ahlul Quran. Syukran Syekh. Syukran, walaupun setengah-setengah masalah. Saya sebenarnya berharap supaya tidak menerjemahkan lagi. Syukran, baik. Soal awal Syekh, al-farq baina al-hifdh wa al-tilawah wal qira'ah. الحفظ والتلاوة والقراءة. الحفظ أن تحفظ القرآن وتجمعه في عقلك وتقرأ به غيبا في أي حال من الأحوال. تذكر الله عز وجل بالقرآن قياما وقعودا وعلى جنبك. هذا الحفظ، وهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة إذا رزقتها فقد رزقت خيرا كبيرا وخيرا كثيرا ونعمة كبيرة في الدنيا وتجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. Al-hifz atau menghafal itu adalah sebagaimana kata beliau adalah mengumpulkan Al-Quran itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa membacanya di setiap waktu tanpa harus melihat mushaf. Dan kata beliau, jemaah sekalian, bagi kita yang bisa menghafal Al-Quran, bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Al-Quran, maka sungguh Anda telah mendapatkan kebaikan yang begitu besar. Karena nikmat untuk bisa menghafal Al-Quran adalah nikmat yang besar dan tidak semua orang kemudian bisa mendapatkannya. سأل أحد السلف فتى وقال له يا ولدي القرآن؟ قال لا. قال ويحك، بما تتنعم، بما تترنم. Salah seorang salaf bertanya kepada seorang pemuda, anak muda, apakah engkau menghafal Al-Quran? Maka anak muda mengatakan tidak. Maka salaf ini mengatakan, lalu bagaimana kau bisa menikmati hidupmu? نعم. لذلك احرص على أن يكون في صدرك شيء من القرآن الكريم تلقى الله به. شيء من القرآن الكريم ينير صدرك، فعلى قدر ما في قلبك من قرآن وعلى قدر ما في قلبك من إخلاص لله وإخبات لله تبارك وتعالى بكتابه يضيء الله لك القبر ويوسعه لك حتى تنعم إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى في الآخرة. Berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran walaupun sedikit, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan di hati kita terdapat Al-Quran. Maka sesuai dengan kadar Al-Quran yang di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka sesuai dengan itu juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disinari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata beliau bahkan kita akan disinari kuburan kita kelak dengan Al-Quran itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. فحفظك وقود نور الآخرة. Dari hafalanmu itu adalah bahan bakar untuk penerangan dan cahaya di akhirat. بس. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينور دنيانا وأخرانا بالقرآن الكريم. اللهم آمين. أما التلاوة، نعم، هذا هو الحفظ. التلاوة أيضا يمكن أن تكون من الغيب ويمكن أن تكون من المصحف، وكذلك القراءة. لكن التلاوة تختص بأنك تقرأ وتتمعن وتتلو تلاوة مرسلة مرتلة متقنة محبرة، قراءة تنساب من فمك ومن قلبك، فهناك قلبك يعمل مع لسانك. هذا حال التلاوة. أما القراءة يمكن أن تكون بالعين دون أن يكون العقل مع المقروء. نعم، فلذلك التلاوة أخص من القراءة، والقراءة أعم.
فالقراءة تشمل القرآن وغير القرآن الكريم. نعم. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Kata beliau di akhir tadi, qiraah itu lebih umum. Qiraah atau membaca itu bisa digunakan untuk Al-Quran dan selain Al-Quran. Dan bahkan qiraah itu bisa saja kita membaca tapi akal kita atau perhatian kita tidak pada apa yang kita baca. Adapun tilawah adalah ketika kita melantunkan Al-Quran, baik itu dengan melihat mushaf atau dalam hafalan kita dengan hafalan kita, lalu kemudian hati kita juga ikut memaknai dan juga menikmati apa yang kita lantunkan dengan Al-Quran. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني ما هو؟ يقول كيف أعرف أنني قد عينت وقد أنا من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصة؟ هل هناك علامات أو؟ نعم. كيف تعرف أنك؟ ونحن قلنا هذه العلامات. انظر إلى حالك مع القرآن، هل القرآن في صباحك ومسائك؟ أم القرآن في آخر اهتماماتك؟ فإذا كان القرآن قبل كل شيء فأنت من أهله إن شاء الله. Soalnya tadi, bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah menjadi ahli Al-Quran? Adakah tanda-tandanya? Kata beliau tadi sudah disebutkan beberapa ciri-ciri dan juga bagaimana caranya kita menjadi ahli Al-Quran. Dan kemudian beliau mengatakan kalau Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita prioritaskan dari segala sesuatu, dia adalah sesuatu yang kita baca di pagi dan malam hari, di siang dan malam hari, maka kita insya Allah telah termasuk ahli Al-Quran. Tapi kalau kemudian Al-Quran kita itu cuma sekedar di akhir perhatian kita, di ujung-ujung, ya di sisa-sisa waktu saja, bahkan kadang tidak dibaca, maka ini sangat jauh dari sifat ahli Al-Quran. Maka silakan perhatikan saja bagaimana hubungan antum dengan Al-Quran. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Nah. Ya, kita. Ya. Nah. لا تنام يا شيخ رئيس تدور يجعلني في محاضرة ثم ينام. Saya bertanya karena setiap hari Ustaz saya berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin dalam satu jam, tapi tujuannya untuk produksi. Saya meriksa dan kemudian membuat proses persiapan cetak, lalu dijual. Nah ini dari mana? Dibaca juga. Dibaca dengan konsumen hanya mencari kesalahan, jangan sampai ada kesalahan. Jadi tujuan bukan gimana itu? طيب يقول الشيخ أنا كل يوم أنا أتواصل مع القرآن 7 إلى 8 ساعات ما شاء الله. ولكن لأنه يعمل في طباعة القرآن. ما شاء الله. طباعة القرآن، فهو يعني يقرأ ينظر هل هناك خطأ ثم يطبع القرآن ثم بعد ذلك في ماذا يدعو الغلاف ويبيع نعم مصاحف. نعم هذا شيء حل. جميل، هذا جيد، ولكن يجب أن يكون لك حال مع القرآن لنفسك. لا تصدر القرآن لغيرك وتهمل نفسك. لا بد أن يكون بينك وبين الله تجارة. إن الذين يتلون كتاب الله، أول تجارة مع الله عز وجل. ما قال إن الذين يقيمون الصلاة وينفقون ويتلون، وإنما بدأ بيتلون. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، فبدأ بالتلاوة لأنها أم العبادات، وبها تصلح العبادة، وبدونها لا تصح الصلاة. التلاوة هي التي تكشف لك العبادة وتكشف لك وتجعل للعبادات روحا. نعم، فاجعل لنفسك حال هكذا مع القرآن الكريم، حتى لو جلست طوال اليوم مع القرآن وتنظر في القرآن، هذه نعمة كبيرة، وأنت مأجور على النظر في المصحف وعلى البحث وعلى أن تقدم للناس كتاب الله عز وجل في أبهى صورة يحفظون منه القرآن. جزاك الله خيرا. وأنت في
يعني في مقام كبير. الحمد لله أنك في هذا، احمد الله عز وجل على هذا. ولكن أين حالك مع القرآن في التلاوة في التدبر؟ الموضوع ليس بكثرته، نصف صفحة تكفي في اليوم بعد الفجر هكذا وأنت جالس تقرأ تفسير الآيات ومعانيها، تتفكر، أحيانا تدمع عينيك دمعة على الخد تغسل أدران القلب وتغير الحال من حال إلى حال وترفعك عند الله مقاما عليا. نعم. معلش كبير. Jadi beliau mengatakan, saya singkat saja, bahwa pekerjaan kita sebenarnya adalah pekerjaan yang luar biasa karena berinteraksi dengan mushaf atau Al-Quran. Dan insya Allah kata beliau itu ada pahalanya kalau kita boleh membaca Al-Quran, meneliti, mencek review, dan kemudian menjual dan mempersembahkan mushaf-mushaf yang terbaik untuk dibaca oleh kaum muslimin. Insya Allah itu berpahala. Tapi beliau bilang jangan lupa juga bagian kita pribadi untuk Al-Quran. Jangan kita membuat Al-Quran untuk orang lain lalu kita lupakan diri kita sendiri. Maka jadikan juga waktu-waktu khusus antara kita dengan Al-Quran saja. Kata beliau bahkan setengah halaman di setiap pada subuh kita baca ayatnya, kemudian baca tafsirnya, dan tadabburi, bahkan mungkin kita bisa menangis. Maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Maka jadikan juga bagian Al-Quran untuk pribadi kita, jangan untuk orang lain saja. كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن بعد الفجر. Nabi SAW itu di antara kebiasaannya adalah mengajarkan Al-Quran setelah salat subuh kepada para sahabat. فإما أن تدرسه مع نفسك أو مع أولادك في البيت. Maka bisa dilakukan belajar setelah salat subuh secara pribadi atau mempelajarinya bersama anak-anak kita. نعم. بارك الله فيك. الأذان العشاء؟ أحيانا يؤخر. تمام. أخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang tua kita yang telah meninggal tanpa memiliki hafalan Quran? Apakah niat kita menghafal Quran yang mana pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah dikubur? Apakah bisa juga menjadi bahan bakar penerang di alam kubur orang tua kita? Kalau misalnya boleh, apakah motivasi itu membolehkan kita untuk niat begitu terus? Ustaz, tadi Syekh mengatakan bahwa niatnya lillah ta'ala. Apa dengan motivasi mengirim cahaya kepada orang tua kita boleh? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الشيخ توفى والدي ولم يحفظا من القرآن، فهل أستطيع أن أحفظ القرآن الآن وأجعل الأجر للوالدي، وهل بذلك ينير قبرهما وأحفظ القرآن؟ نعم، هذا غريب شوية، لكن الذي ورد أنه قد تقرأ وتهدي ثواب القراءة إلى والديك، فتقول اللهم إني قد أهديت ثواب ما قرأته إلى روح أبي فلان ابن فلان وإلى روح أمي فلانة بنت فلان، هكذا. يعني هذا ورد عن بعض يعني السلف، ولكن الحفظ أن تحفظ وتقول هذا الحفظ لأجل لا. Kata beliau yang bisa dilakukan yang ada riwayatnya adalah kita membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya itu kepada orang tua kita. Adapun kemudian kita menghafal dan kemudian mengatakan hafalan ini untuk orang tua saja, maka ini tidak, jangan dilakukan. Hafalan itu untuk kita sendiri. Wallahu a'lam. نعم. طيب خلاص. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك في هذا المسجد المبارك، وأن يديم عليكم نعمة القرآن. احفظوا القرآن يا كرام وتدبروه وادخلوا في رحابه، والله كله خير، طريقه كله نور، كله هداية، كله بركة، كله سكينة، كله سعادة، كله راحة ورحابة وأمل. فكونوا مع القرآن الكريم يكن كل شيء معكم
هو الحبل الذي يوصلكم بالله، هو الحبل الذي يربطكم بالله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والوحدة الإسلامية تبدأ من الاعتصام بحبل الله ألا وهو القرآن الكريم. Dan beliau mewasiatkan terakhir agar kita termotivasi untuk senantiasa termotivasi untuk Al-Quran, menghafal Quran, membaca Quran. Karena Quran adalah ketenangan, Quran adalah hidayah. Semua jalannya adalah semua jalan kebaikan dan cahaya. Dan insya Allah dengannya kita bisa menjadi hamba-hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan ujung tali itu ada di tangan Allah dan ujung lainnya ada di tangan kita semua. Maka pegang erat-erat tali Allah itu agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. أشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا. سعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau berterima kasih atas perhatian antum dan beliau sangat berbahagia bertemu kita semua dan kita juga